Namaskar. Om Namo Bhagavate Gopinathaya. The Secrets of Kashmir's new episode and the secrets of the valley, which are very important because of the solution to its soil. Kashmir's solution is at most important, and we are talking about the power center of Kashmir, the prime power center. Prime power center, I mean, this is Vaikhuri Vihar. Vaikhuri Vihar is the prime power center which was sabotaged several years ago, but the evil cult couldn't destroy it. They are on the path of devastation. But to us devotees of Bhagwan, we are into puja mood and we are into the mood of bhakti. So, Guru Vandana and Guru Paduka Pujan. This is what this episode brings to you, and secrets can be discussed later in coming episode. Om Namo Bhagavate Gopinathaya. Om Shri Ganeshaya Namo Namaha. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvighnopashantaye Abhipretartha Siddhartham Pujuto Yaha Surairapi Sarvignachide Tasmai Shri Ganadipataye Namaha. Gurur Brahma Gurur Vishnu Guru Sakshat Maheshwaraha Gurureva Jagat Sarvam Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhand Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namami Sadgurum Shantam Pratyaksham Shivarupinam Shirasa Yoga Pithastham Dharma Kamartha Siddhaye. Dhyanamoolam Gurur Murtihi Pujamoolam Guruh Padam Shastramoolam Gurur Vakyam Mokshamoolam Guruh Kripa. Yo Guru Sa Shiva Prokto Yaha Shiva Sa Guru Samritaha Ubhayorantaram Nasti Gurorapi Shivasya Cha. Yasya Samranmatrena Jnanam Utapadyate Swayam Sa eva Shri Bhagavate Gopinathaya Namaha. Shri Guru Paduka Sututihi Vande Lambodaram Devam Vandeham Guru Padukam Swastham Sakshat Shivam Vande Gopinatham Bhavartiham. Bhagavan He Mahayogin Kam na Rakshasi Prarthitaha Pratyaham Kamaye Tat Syam Bhavat Samaran Paraha. Sadashiva Sadadhara Satkalpapadapo Bhavan. Sadbuddhim Dehi Me Natha Yatastvam Karuna Paraha. Natha Te Suibhabhati Amrita Sravani Sada Piyush Vikraihi Tivraihi
हृत्गर्तानि प्रपूरय। हे गोपीनाथ भगवन् त्वं शरण्योऽसि शान्तिदः। त्वदर्चन परः को न याति द्राक् परमं पदम्। साधको यो अथवा सिद्धा तद्ध्यानस्मरणे रतः। स्मरन् त्वामेव सततं त्वन्मयो जायते क्षणात्। त्वच्चरित्रं महापुण्यं पापशापप्रशामकं। सर्वदुःखौहर्तारं हृदयावर्जकं परम्। क्षीणपुण्यो महापापी ध्यानचिन्तनवर्जितः। संकीर्तनेन तन्नाम गङ्गातोऽयं समं भवेत्। हे गोपीनाथ भगवन् भक्तिमल्लोकलोकित। निजं ज्ञानकरं पाणिं मयि दीने निधेहि त्वम्। त्वद्रहस्यं सुपूर्तिकरं सुगुप्तं त्वद्हृदि स्थितम्। अहं जाने भवत्प्रीत्या यथा त्वं मद्हृदि स्थितः। येन केनापि वेषेण लोके चरसि निर्भयः। अचिरेणैव कन्यैका सुसेविका भवत्प्रभो। धारणेन भवच्चित्रं गले सा न जहौ वपुः।